don't care. What'd he say? What? Bro, what are you talking about, man? Arawayo. Mata mamilla tabid. Abid. Samira. Tiruke ratabid. Sambar ratabid. Bishan qatart. Chom ni jirtu ndinu baqium nawaqa yegofta abat. Amen. Abid. Abid tatakadana ki tirufela abid. Tirufela the mighty name of Jesus Christ. Namit okay. Mal Look at him. After deliverance, the man is checking out his restoration. Look at him. I am great. He's able to squat, able to do whatever he was unable to do before. Look at him, very funny. How he has been celebrating his healing has been very funny. Another sister under the divine procedure here. With the medication aids. The Holy Spirit is intervening this artificial medication aids. Kot malked. Ana manaked. Maltad. Dese qabamte ji'a tokko booddee Maal. miilla see dhiitesse somba see keessatti dhiigi kan tare Sombatu dhiige kan tare. isa booddee onnee see sin dhiitesse Onne eeyye kana malee qilleensa baafachuu hin dandeessu. kana malee hin dandeessu Maashinii kanaan. eeyye She was of Si qabeera biddi. her lung accumulated blood. In the mighty name of Jesus Christ. Behold. Fine. Ralaba sekra hadi akantar di alaborobo kantra di. And she got this issue Behold. immediately after she gave birth to her baby. Ralaba sekra hadi. Thank you, Lord. Nailal. Gofta Jesus yaglat. Maltatem. What happened? Funyaan kee irraa baasi. She was saying I was feeling Siyaasa diyaafura kee baasalat. unusual power moving in my body. Saduma. That was the healing power of God. Nailal. Ergamaan du'aa sirraa adda beeramna dhiiga Yesuus. That messenger of death. Yaa. What happened to you, brother? Motorarraa. Eessa keechame? kuro saggoo kooti fi gubaatti Eh? gubaatiin galagalee reeferi haaressan kalee najjoodii He was saying, I got a motorbike accident and a fracture over my hand. And the Holy Spirit is mending this fractured bone of his hand. Keep on watching. Man of God is ministering to him. And the Holy Spirit is running the divine procedure, Baasa ofirraa. healing the fractured hand bone. Nailal. Look at me, brother. Ol jedhe yaa. Stand up straight. Gadhiisi harka kee. Okay? Ol jedhe oo. Stand up straight. Ol jedhe qaxxari lama. Up straight. Yaa. Tilt up your neck. Jedhaluma jedhe qaxe yaa. Relax. Eh? amiin Amma kan dhukkuba foonii caala dhukkuba yaadaatti jirta. amiin Na ilaali oluma jedhe. Ol kaas harkicha lama. amiin Rise it up. In the mighty name of Jesus Christ. Jabaste maka Yesus Kristus. Jesus amiin 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 Jesus Innoo sila hojiraayu. amiin Okay? Na ilaali amma ofirraa buusa. Buusa ofirraa isa. Remove of yourself the bandage. Be free. In the mighty Bilis name sabay. of Jesus Christ. Jabaste maka Yesus Kristus. amiin Mighty. amiin Eh? hin danda'amu reefa leessana dabarsanas Eh? riiferii naa kennanii na fidan Ah.
Oga. Amma kasama tu nende oga silam masuk kasir kau kuno. Amma fayera kuno arko kasir. Fayyetam? Amma masuk kasir. Oga. Koi nailal. Nailal inje. This is a sign of tranquility. Ofe. Bubati kala nani? Bubati kala nakam tina magaw kabra ni. Gahan humo. Oldar aranga mari nakoni adar. Asin fayden fedena bude ni. Asin dar. Magana ganduft. Amin. Nailal, okay? Nailal am. Sirragale? Arege kasgodam. Fold and stretch your hand. Dachas. No. In cabin. Office ajam. Akas dachas. Ya. Dris. Look at him. Daffy. Man of God is encouraging him. To him Cabin. to fold and stretch his hand by his arm. Amen. Supporting with Amen. the left hand. Amen. amma turu Allah cabar ka cala caba sammo fu bedde sudi de namici fayyera men tali fayyu yallate bata come out in the name of Jesus Christ come out siyasati eyebay siyasati aran come out in the name of God, Fasikali, Jallate Bata, Siasadi, Hey, Ari Siasadi, come out! Come out! Why come out! Come out! In the name of Jesus Christ. Come out! Sadomai! በፊታችሁ የመጣውኝ እንግዲህ ልጄ ታሞ እንድጸልዩልኝ በሚዲያ ላይ ያወራው ነበረ እና እግዚአብሔር ልጄን ወደ ራሱ ሰብስቦታል። ገሜ ቴስሲ ወንበሬ ፊዳ ሙጫ ከናፍ ወንበሬ የሰገተን ጆሌን ቀይ ከነ ኬሳም የምስል የደም ካንሰር ነው። ቁምና ችግሩን በትክክል ተናገር። የማዳን ስራ የሰው አይደለም። የደም ካንሰር ነው። ካንሰሪ ዲጋቲ ያ ህንዲ ነቀቲ ወጋ ተቆጭት አከመሳ ቱሬ ኤሰት ህንዲት ብዬ እንዲ አማ ወጋ ለመተያ ገጥም አማ ሞን ፈያጅሩ ህክምናዳን አራራ ብረና ፊትና እንጀለ መሰረት ራጂ መሰረት ምብረ ፊትና ፊትና ይሁዲ ቶርባን አጣባኔት ኤሰ ብዬ ኬሰን ሻሸመኔዳ ብዬ እንዲ ተመም ቪያላ ማቱ ወጋቶ ቁጥር ህንዲን ወጋቶ ማልታ ከስጎዳም in the mighty name of Jesus Christ. Come out. Iyi siyasadi afura dua spirit of death afura cancer come out siyasadi iyi bay hey siyasadi double saduma out mighty name of Jesus Christ. Usted ምን ሆነ? ልቤን ደስታ ተሰማው። ደስታ እስቲ እንደዚህ አድርግ። You say, I am feeling now. ይሄ ማናንጃይት ሳሰቃይቶኛል፣ ካንሰር አሰቃይቶኛል። አሁን ቀጥ ብለህ ሂድ። አሜን። ቀጥ ብለህ ሂድ። Man of God is encouraging him to work up his prayer. ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። አሜን። አሁን ምን አለ? አሁን ምንም የለም። ሃሌሉያ።
አሜን። ሰይኔ አገለግላል ዘላለም አዎ አዎ ያ ባይዛዌ ሂድ በሰላም የተባለው ሄዷል። ካንሰር ስፒሪት ኦፍ ዴዝ ስፒሪት ኦፍ ካንሰር ተወግዶልሃል የተባለው ይሄ ግለሰብ ሄዷል፣ ሞቷል። በማን እጅ የተፈወሰው? ራጂ መሰረት ይህን ግለሰብ ነበር። በጣም አይበዙም፣ ግን ራንደም ሰዎች በጣም ኃይል ይገለጥበታል። በጣም ብዙ ፈውሶች ተደርገውበታል። በሱ በኩል ጌታ በጣም ይናገራል የሚባልለት ሰው ነው። ገስዋት የእግዚአብሔርን ቃል ከፍቼ ሳነብና ይሄንን ሰልፍ አፖይንትድ ራሱን የሾመ ነቢይ ስመለከት ግን ጠንቋይ እንደሆነ አረጋግጫለሁ። አጋንንት የሰፈረበት ጠንቋይ እንደሆነ። የእግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ አይሸውድም፣ እንደዚህ አይቀልድም። አሳዩኝ፣ ከብሉይ ነቢያት አሳዩኝ፣ ከአዲስ ነቢያት ከአዲስ ሐዋርያት አሳዩኝ። ሄዷል፣ ተኗል። ስፒሪት ኦፍ ዴዝ እና ካንሰር፣ የካንሰርና የሞት መንፈስ ሄዷል፣ ደህና ነህ ተብሎ እስቲ በታሪክ አሳዩኛ። ቃሉን ከፍታችሁ ቃሉ ይመዝናል አይደለ? መዝኑትና አሳዩኝ። ከዛ እንደዚህ አይነት ግለሰብ መቀጠል እንዳለበት ደግሞ ቃሉ የቱ ጋር ያሳያችሁ? ጠንቋይና መተተኛ መሰረት ይህን ግለሰብ ነው አማን ነጥብ አግኝተህበት ታውቃለህ ወይ ተብዬ ስከሰስ የነበርኩት የኖርኩትም። የጠየቃችሁኝ ሰዎች እነሆ መልሱ፣ እነሆ ገዳይ ነብያችሁ፣ እነሆ እግዚአብሔር ሳይናገር ተናገረ የሚል ጠንቋይ ነብያችሁ፣ እነሆ ራጂ መሰረት ነቢይ መሰረት። ስንቱ በእንደዚህ አይነት እያለቀሰ ነው ያለው። ስንቱ ነው እያለቀሰ ያለው። ቤት ይቁጠረው። አንፎርቹኔትሊ ግን እንደዚህ አይነት በደል የደረሰባቸው ሰዎች ስቲል አዲክትድ ይሆናሉ። ይሄ በፕሮፌቶች ምናምን አዲክትድ ይሆናሉ፣ ይለከፋሉ። ቶሎ አይለቃቸውም ልክፍቱ። there is a kind of a spirit የሆነ ሂፕኖሲስ የሚባል ነገር ማለት ነው። የሚያስተኛና መልሶ የሚያጣብቅ ከነሱ ጋር ነገር አለ ይመስለኛል። የሚጠቀሙት ነገር ያው መተት ምናምን ይኖራቸዋል ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። እና ኢትዮጵያ ላይ እውነተኛ ነቢይ አለ እና ኢትዮጵያ ላይ እውነተኛ ነቢይ አለ ለማለት ሪፈረንስ የሚደረግልኝ የነበረ ሰው ነው ይሄ ሰው። ድራማቸው እስኪነቃ ነው እንጂ አጋንንት የላካቸው የዲያብሎስ የግብር ልጆች እንደሆኑ ጊዜ ጠብቆ መገለጡ አይቀርም። በአቋሜ ደግሞ እንድጸና ነው የሆንኩት እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ማለት ነው። በልጅነቴ ብዙ ባልበሰለ ጭንቅላቴ እቃወማቸው ነበረ። አሁንም ባለችኝ እውቀት እቃወማቸዋለሁ። አንድ ቀን ግን ምናልባት እግዚአብሔር በእነዚህ ሰዎች እየሰራ የሆንን የሚል ጥርጣሬ እንኳን በልቤ ላይ አልፎ አያውቅም። ያንን ደግሞ የሚያጠነክርልኝ አይነት ነገር ነው ጊዜ እየጠበቀ የሚወጣው እንጂ አንድ ቀን ጌታ ሆይ ከአንተ ጋር እየተላተምኩን የሚያስብል ነገር እንኳን አይቼባቸው አላውቅም። ሽወዳቸው፣ ማምታታታቸው የስ አቨሬጅ የሆነውን አማኝ ሊያታልል ይችላል። መጽሐፍ ቅዱስን ግን እንዲሁ ዝም ብሎ በባይብል ስቴዲ ደረጃ የሚያውቅ ሰው በእነዚህ ጠንቋዮች ሊበላ አይችልም።